Kontorora telefoni cyangwa se kugenzura telefoni yawe ukoresheje mudasobwa. Ibi ni ibintu abantu benshi badakunze gutekerezaho na gato, ntibatekereze ko bishoboka kandi byose bigakunda utari aho telefoni yawe iri. Urugero, uri i Kigali, telefoni yawe iri mu majyaruguru cyangwa mu majyepfo cyangwa iburengerazuba ndetse n'iburasirazuba, hamwe muri aho ngaho telefoni urayikontorora cyangwa se yewe na mudasobwa yawe ukayikontorora. Muri iyi video tugiye kurebera hamwe uko wakontorora telefoni yawe, ukaba wabasha guhamagara cyangwa se ugakora buri kimwe cyose, ukamenya umwana wawe ibyo ari gukora kuri smartphone yawe aho yaba ari hose. Nge tugiye kubana muri iyi video ni Obari Official. Niba ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora subscribe tubana igihe cyose, kora like, tera comment, asigaye tujye tubana igihe cyose. Obari Official, isoko ku ikoranabuhanga, internet is a future. Kora subscribe tubana igihe cyose. Reka dutangire. Nk'ibisanzwe nge duhera ku murongo rwose. Nk'ibisanzwe usabwa iki? Tugiye guhera muri telefoni yacu, tubanze downloading application izwi nka AnyDesk. Nsanzwe nyifitemo ariko kambanze nyisibe. AnyDesk turazikenera zombi mu mashini ndetse no muri telefone. Gusa ufite smartphone ebyiri nabwo birakunda, nuko nifashishije mudasobwa na telefoni, byose ni ibintu bishoboka. Turasiba icyo bita AnyDesk, dusibe n'icyo bita AnyDesk plug-in, byose tubisibe. Niyo mpamvu uraza muri Play Store yawe nk'ibisanzwe ya telefone, uhite ufungura usachingamo AnyDesk uhite uyestaringa tayari. Ubwo no muri mudasobwa yawe westaremo iyo bita AnyDesk. Ngeho murabona ko isanzwe irimo cyangwa muri telefoni yawe, ariko ubwo muri telefoni muri kubona ukuntu ngiye kuyishyiramo. Nurangiza uze ufungure ya AnyDesk. Numara kuyifungura barakubaza ngo privacy statement, wemeze ugenda ukoraho. Numara gukoraho bahita bakubwira ngo setup incomplete, ukande hano handitse ngo okay. Uhere hano handitse ngo notification, ukore okay, uhite ukora allow. Uze hano handitse ngo file access, ukandeho, bahite bakwereka allow access to manage all file. Uze hano handitse ngo battery ngo plug-in, hano handitse ngo plug-in, ukande ukore install, uhita downloading kano kantu. Nusigara rwose bikurebe. Noneho uze hano handitse ngo microphone, naho ukandeho, ukore hano handitse permission, utanga uburenganzira kuri microphone yawe. Tayari smartphone ihawe uburenganzira bwo kwaccessingwaho na device kuri remote aho yaba iri hose mu gihugu. Ariko wakoze share ku nshuti yawe, aya masomo ntuyatware wenyine. Ubu rero hakurikiyeho iki? Muri telefone yacu tumaze gukora ibi byose uri kubona hano bikurikira. Tugiye kuza hano mu mashini yacu, dufungure AnyDesk nkuko ari application ebyiri turi gukoresha. No muri mudasobwa yacu nako muri smartphone yacu turafungura AnyDesk, ngira ngo muri kubibona. Nitumara gukora AnyDesk bari gutwereka bahise batwereka incomplete. Tuza turebe hano ikintu kituzuye, dukora hano handitse ngo activate kuri plugin. Nitumara gukora plugin tuza hano handitse ngo AnyDesk control, dukore on, tugafungure hano, turangiza twigarukire hahandi dusangaho hari imibare bari kutwereka.
ngira ngo muri kubona hari imibare barimo baratwereka rwose hano. Iyi mibare tugiye kuyandika muri mudasobwa yacu hano hejuru. Urabona muri mudasobwa hari ahantu handitse, urabona nk'aha muri telefone haranditse ngo enter remote address, ariko twebwe kubera tugiye gufata mudasobwa twinjire muri telefone. Kimwe nuko ushaka gufata telefone ukinjira muri mudasobwa, katubanze kimwe duhere kuri telefone twinjire, naho kuri mudasobwa twinjire muri telefone. 1 8 15 8 6 6 4 3 8. Turangiza duze dukora enter cyangwa se twemeze. Noneho barahita batubwira ngo please wait for remote side accept your session. Tegereza umuntu ugiye kwinjira abanza byemere. Hano bari duhaye amasegonda ari kubara, turahita dukora accept. Hano nitumara gukora accept twongere accept, duhita dukora ngo hano baratubwiye ngo wait image start. Nitumara gukora start telefone twayigezemo tayari. Murabona yuko ibintu ni waneza. Wanangiza ugahita uza nk'aha ngaha ugatanga icyo twita permission yose, ukayitanga full access. Hano rwose full access tuba turimo. Ngira ngo murimo murabibona ko telefone yacu irimo irakunda. Ari kuri email wajyaho, kuri email wajyaho bigakunda, ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Wafungura WhatsApp wajyaho, wafungura X na TikTok ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye. Urabona ko biri mu mashini yacu, dore rwose ngiyi. Urabona ko kubera iki none ushobora no gufata amafayilo ari kuri telefone yawe ukagita uyavana uyashyira mu mashini. Niba mubishaka mumbwire muri comment nzabibereke. Sasa rero kamwereka tugiye gufata noneho telefone yacu twinjire muri mudasobwa cyangwa se mu yindi. Mutagira ngo bikunda muri telefone gusa, kadukore disconnect. Twangere tuvuga ati first access no, twagiye. Murabona natwe hano dufite address iyi tugiye kuyandika muri telefone yacu. Nitumara kuyandikamo duhita natwe dusaba ko twinjira muri mudasobwa hariya rwose 3 4 6 3 1. Turahita dukora hano, bari guconnectinga hano. Bese bansaba ngo accept, ndayikora rwose accept. Nimara kuyikora ubu tayari kabaye. Ushobora gutransfera file ukagira ute. Noneho hano bahise gutwereka batugayidinga ndetse n'ibindi byose. Urabona ko imashini yacu tuyirimo rwose. Murabona yuko muri telefone yacu twagira ute, twagira murabona yuko birakunda. Niko murabona yuko ibintu rwose birakunda. Dushobora gufungura nk'aka ngaka tugafungura nka word tukayifungura. Ushobora kujya mashini, murabona ko twayigezemo. None uravuga yuko ibintu bidakora hehe? Ubona ko n'urutoki rwanye ndi gukoresha. Urabona ko rwose iyo ukoze imijojo ukagusha mu rutoki mera nk'ukoze right click, ukaba waza ukajya rwose ugafungura nk'aka ka CMD. Birakunda. Urandika commande A1. So ngewe rero twabanagaye Robaldo Official. Niba iyi video igufashije sharing inshuti zawe, usangize bagenzi bawe, kora like
tera comment nigizere ko comment yanyu muba wamaze kwigezaho. Niba utarakoze subscribe umuntu wanjye, fungura inzogera tujye tubana igihe cyose. Kora subscribe ufungura inzogera tujye tubana igihe cyose. Tuzahure muri video yindi taha y'igikonyozi ndayiguhishiye rwose. Bye bye. Murarere ahdiyana niko bajya bavuga, ariko nge ndakubwiye ngo God bless you. Imana iguhe umugisha ibane nawe. Ubari official, isoko ku ikoranabuhanga, internet za future. Kora subscribe tubane igihe cyose.